Ndegereza mama na mabukwe. None kino gitaramo cy'ucambere. Uzi kwegereza mama wawe na mabukwe ni ibisambere. Ugakubita ingoma mama wakaza na nyoko uko akaza. Byabyarangiye. Sinzi undi woshaka kunyitambika. Mama yoza na mabukwe akaza ukaza urinde. Wewe wavuze ngo kuragumura abayumbi kuri inyuma. Kuri inyuma uwa mbere uzogumuka ni jewe deja naye naragumutse nuko utarubize kuri inyuma gutesha umwanya wikihana niyo ntego ya kane nuko robanura ibintu none umuntu uzuvuga ukuri ntakubererekere je nimba umushumba sindamuba nubona baransengeye nzovuga ukuri kose abandi banyungirije baza baguca hirya ariko jewe zokuvuga kose mishe isi yose bimenye ukuri kugiye kujagaragara n'ikinyoma kije ahagaragara ibintu byo kurirwa tuvangavanze tugatsindagira ibintu igihe no nimba uri indaya go out nimba uri umukristo ngwino This
Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nono abayumbe tuza dutuza. Tumaze kuzamuka dutuza. Bwana sifiwe. Tugiye gutura kugira ngo abana bavuga ko Michel yavuye Gisenyi. Uyu nguyu ni Uganda. Tugira ico twakora. Ndiyegereza Jacques dufatikanyije kane yasohotse turamwegeje Imana mu mugisha. None reka duture nimero kuri nimero ni 0785 urimwe 94. Reka mvuge kuri nimero mutuzeme duturi faranga 0785 urimwe 94 357 ni Ruhora imbere Patrick. Subiremo 0785 urimwe 94 357. Abandi muture hano mbongeje iminota 2. Pastor Michel karibu. Mumbabarire namwe mumfashe tumanaging umwanya kuko nanje candenze kera. Amen. Tugiye gusa dore gakera mwebwe. Amen. Tazu. Kuti. Umva agiye gusa gukanda. Abantu bunamuke. Murebane. No dukora ikintu batanga amaturo mureke gusa gusimbira hano ariko umuririmbyi yaravuze ngo yararanye na Dagoni iraremba, Dagoni irakubana, Dagoni buca yaguye. Mureke dutarama akanya gato.
amen. Barantumiye Mbarara ningira Imana ikagusangayo. Tuzojana ahantu hahenze rero kugurira tuganire. Kuko Iranzi ugiye kubwiriza reka ntanga amaherekeyo ufate mikoro. Ibintu zose ni ukugenda ariko tukagaruka. Hano ni ku kibuga c'indege amasaha tugezemo. Volume tiba nyinshi kugira ngo n'ibizacu twari dufite batatwambura. Muzukuri ndabashimiye abantu bose babaye muri kano kane ko turapanga ni nk'amatangazo ngiye kubaha ko turapanga overnight aba bombi ningira Imana bakaba batarasubiye bazoba bahari yo kuronshinga kane. Tuzobatumira azahara amakorari menshi basunzu bakado n'aba bose bagwireka tuzobararika mu bibone. Dushimira buri muntu wese mu byukuri. Njewe nkirangiza ubukwe nagize nari mbimaranye igihe ariko neza ijwi rivuga mu kwezi kwa kabiri ndi mu bwabuki tekeza ku ukoze ubukwe mu kwa 12 mu kwa mbere mu kwa kabiri ngo kubita ingoma mu byukuri mu bwenge bw'isi sinaza mzuvu kuko nje mfite amatsinda mba mu banaziri ba muri Gisubizo mba muri Fosfo ibyo byari bihagije no muri Penweri pe ariko nkumvijwe rero ndashimira ku bwa pasteur n'ubundi washigikiye Michel ndagukeneye we wavuze ngo kuragumura abayumbi kuri inyuma uwa mbere uzogumuka ni jewe deja naye naragumutse nuko utarubize kuri inyuma. Mu yandi magambo isi yose bimenye ukuri kugiye kujagaragara n'ikinyoma kije ahagaragara. Ibintu byo kurirwa tuvangavanze tugatsindagira ibintu igihe no nimba uri indaya go out, nimba uri umukristo ngwino gutesha umwanya wikihana niyo ntego ya kane ni ukorobanura ibintu. None Iranzi tugiye kuguha umwanya dutuze condition yangaya ndashimana nari kuno mwanya uza gutinda kuko twatanga bitinze n'abavuga utumwe ariko ahubwo byihuse cyane kuyobora bitangiye kuza. Rero tugiye Iranzi nubwo Iranzi tumaye mikoro ni ya twese tugiye gusenga kano kane igitaramo cyanyu nico kudusengera. Buri muntu wese waje ufite ikibazo ntagisubiseyo kandi buri muntu wese azayizera Imana izabikora. None Iranzi ngiyi mikoro nayo matangazo birashoboka kuko kana kane gashobora kuba kuko ari ibintu tukiri kunoza na pasteri kuko bino bintu kubikodesha n'ibiki biracahenze ariko muzobona fish kandi nimuba mukirino muzodubura ikibazo se uko mbashoboye Imana ibamugisha murakoze. Amen. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Cyane haleluya. Haleluya. Ushombi uwalimwitanyi ushombili mwana wawo mulozi mubandi ushombili mwana wawo uyalimwitanyi ushombili mwana wawo mulozi mubandi ushombili mwana wawo uyalimwitanyi ushombili mwana wawo mulozi mubandi. Bwana sifiwe sakuzwe ndi mugufi agatuti karansumva. Haleluya cyane haleluya haleluya ko murumva ko mbandirimba ba ushambili mwana wabo uwali mwitanyi ushambili mwana wabo mulozi mubandi ushambili mwana wabo uyali mwitanyi ushambili mwana wabo mulozi mubandi ushambili mwana wabo uyali mwitanyi ushambili mwana wabo mulozi mubandi. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Temela soberea cyane haleluya ko biravuga ngo uwanga mwene se n'umwicaye kandi uwanga mwene se n'umurozi mu bandi. Ugaruka subire mu karirimbi ushambili mwana wawo uyali mwitanyi
Ushambili mwana wabo mulozi mubandi. Ushambili mwana wabo uyali mwitanyi. Ushambili mwana wabo mulozi mubandi. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe. Ukuse mwari mutegereje ngo ndaza kubwiriza. Babwirije cyane. Tugiye gusirimba dusengere ibyifuzo by'abantu. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Ukimwi unaua wengi. Hauchagui wazee watoto. Wavulana na wasichana. Wakina baba na wakina mama. Zambi zako za kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi. Usipotubu wacha haraka, pole pole zitakumaliza. Zambi zako za kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi. Usipotubu acha haraka, pole pole zitakumaliza. Seme la chorus. Bwana asifiwe sana. Ndaza gusoma ijambo nyuma. Asifiwe Yesu. Ariko dutaramira Imana. Amagambo bayavuze batubwirije. Kandi tugeze mu mwanya wo gutumira amasaha aragiye. Amasaha yashize tudahudumiye, ariko tugeze mu mwanya wo guhudumiye. Turebe nimba mubikunze. Haleluya! Haleluya! Gimba 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 mutima gwana imirenge. Nakengela mizike ngolangati bita. Bana witu wanjomba natibitiri mwawe. Gimba 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 mutima gwana imirenge. Nakengela mizike ngolangati bita. Bana witu wanjomba natibitiri mwawe. Gimba 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 mutima gwana imirenge. Nakengela mizike ngolangati bita. Bana witu wanjomba natibitiri mwawe. Timekuta la beni defiris. Gimba 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 mutima gwana imirenge. Nakengela mizike ngolangati bita. Bana witu wanjomba natibitiri mwawe. Abayumbe mwese mutambo. Timuka mwizina rya Yesu. Churanga. Gwino. Makedonia, Pala uje, Pala uje, Uje Makedonia, Pala uje, Pala uje, Pala uje, Uje Makedonia, Pala uje, Pala uje, Pala uje, Uje Makedonia, Pala uje, Pala uje, Uje Makedonia, Pala Pala uje, Uje Makedonia, Pala uje, Uje Makedonia, Pala uje, Pala uje,
turagutaramiye Yesu. Amen. Tushaneka. Baramwegera. Munegere gatureba. Bamukinguruke. Asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tani haleluya. Ukoko turaja mu musozo. Bwana asifiwe sana. Abantu bareke kwegera umucuranzi. Mureke kwegera umucuranzi. Tiyagira baswa kumwunamaho hariya. Bamuheze inama. Hallelujah.
wiyegereje abandi reka tukwegereze umuzukuri kino gihe gutanga itorero ryawe ngo urubyiruko cyane cyane urubyiruko hari ukuntu urubyiruko rutazabwumvikana neza ugatanga itorero urubyiruko rugakoreramo. Imana iguha umugisha. Ndakirana mugenzi wiwe, Imana iguha umugisha. Nazindutse karakaza ambwira ati akanaka je narabwiye ati ndari ku bwanyu muzomumbwira ati kuko nico canzanye hano catumye navuye iwacu nkaza hano no kugira ngo muzamumbwira ati akanaka kuko nje naramaramaje izo mbisizaho. Niyegereje abo dufatikanya umurimo kwizera ni Yesu wacu aratuyoboye mu banaziri. Imana iguha umugisha. Kubw'umwihariko n'inshuti yanje tumvikana ndegeza ndabaramiye nawe yari amaze iminsi muri shukuri nyinshi Bugande. Imana iguha umugisha. Ndegereza mugenzi wiwe Nabi Musirimu reka nkuvuge iyo phrase. Musirimu yankoreye ikintu ciza ndi kwegera ubukwe donc amagahunda yose nari nkeneye y'imodoka Musirimu yose yarayakoze. Imana iguha umugisha. Ndegereza mama na mabukwe none kino gitaramo cy'ucambere uzi kwegereza mama wawe na mabukwe ni ibizambere ugakubita ingoma mama wakaza na nyoko uko akaza byazarangiye. Sinzi undi woshaka kunyitambika mama yoza na mabukwe akaza ukaza urinde izo nazo mbisizaho ngaho. Imana ibaho umugisha. Mureke gusakuza duseka ariko tugaruke. Imana ibaho umugisha kuko twamenye yuko mu isi ni ba mama ariko mu ijuru bazi nuguharanira ku giti cabo. Ibyo byabo zo mu isi turabibahaye nabo basenge bumva Imana. Imana ibaho umugisha. Niyegereje Pastor Mukiri haguruka bari bagusize yaranyandikiye abantu benshi muri no minsi karasobanura gusobanura ku ijwi ritowa ufite vori ugabane ku ijwi uri gusobanura. Twiyegereje Pastor Mukiri. Madamu n'umuzi barabanye muri Kenya yarambwiye ngo numutaranyo mwiza. Je nkunda umupasteri ariko please gutiga igitaramo uri pastor nta gitaramo kuri njewe takomvuza. Turakwiyegereje. Imana iguha umugisha. Ndegereza ni pasiteri inshuti yanje mu maso ubwa mbere menye twataramanye ariko haguruka abashumbaga no. Imana iguha umugisha. Kino gitaramo kikirazamo abapasiteri ni indi indicators. Imana iguha umugisha kandi turakubaha uzamuduyobora kuko turacana abana. Ndiyegereza inshuti yanje Pastor Michel haguruka bakwiyegereje ariko Michel ni umuvuga ubutumwa nkunda kuko neza karagiteri neza yondusha imyaka ariko imyumvire tuza duhuza nkunda umuntu uzuvuga ukuri ntakubererekere. Je nimba umushumba sindamuba nubona baransengeye nzovuga ukuri kose. Abandi banyungirije baza baguca hirya ariko njewe nzokuvuga kose. Michel Imana igumba kandi ndagukunda. Ndiyegereza umushumba Pastor Ntungane yaranyandikiye yari kumwe na Makuta arambwira ngo wari mu gihugu cy'u Rwanda ngo nimba bishoboka twobana. Ndamubwira ati nico ndi gukenera. Mubaza Pastor yarambwiye ngo nzambazaga je kubaza amushire ku munzani arambwira ngo ni sawa cyane. Izo byiza muzamubaza abashumba. Rero Imana iguha umugisha. Kujya umuntu ufite umwuka tibisaba iminota myinshi. Twari turi ara mu kabiri kacu k'abanaziri bamuha iminota ya nyuma bene ngiye gusohoka. Twari tudubuye mu gitaramo nabonye umugabo ufite network kuva nabaho. Rero iyo network yose Imana iguha umugisha. Pastor mbwira abanyakenya ati kuba mwaje Imana ibaho umugisha kandi naje iyo groupe yawe je ama groupe yose azavuga Yesu nyabamo
nushaka ushiremo. Neza ndimo neza nzoza Kenya. Ikindi yantinyuye nabonye yuko rero igihe cyo kuvuga none naje ari ukuntu uzuvuga ati igihe kirageze ntikigeze yaza bwiza ati naje hega narashirishwe naje ba apotre na zaki ngiye kubisingira kuko nabonye ko abandi bayifite. Rero Imana igumugisha. Bwana sifiwe. Buri muntu wese baraba mama baje kare abasanze mu modoka. Imana ibamugisha. Kuza kwanyu ni imbaraga zacu. Iyo dukoze igitaramo tukabona abantu bakuru biradukomeza. Ndakira Fred yari yagize ibyago kuje Nyamata ariko yama avuga ngo reka nzi Fred ni inshuti yanje kandi nanzo ko inshuti wakoze kuza utune twose waragaragaye. Akanini kaje kurangira ndaza kuvuga ijambo rijanye no gushigikirana. Nubona kuragira intege mu gushigikira umurimo w'Imana nubuze ukora nta donc nimba Michel apamagaye ku ikanisa giwe ngo ngwino gushigikire Michel kanga n'iryo kanisa ushaka uzorifunge iyo ndimo uzorifunge kuko tirifite origine. Niba gutumira ngo uja kuvuga imvuga butumwa ukanga ufite umwanya ufite ifaranga n'ibyo urimo tabyo urimo ako kararangiye. Noneho mwabonye umwanya ukuntu umeze iyo telefone yanje hano kubw'impamvu z'ikibuga pasiteri twemeje yuko tuzaturangiza 2:00 ariko kuko hajemo indi gahunda nawe araza wenda kutwongera iminota mikeya turakora ibintu twihuse. Abavuga ko baramakurikirana tugiye kubanza tubiyegereze kugira ngo igitaramo neza twumve ko tugifashe. Nitumara Pastor Michel n'ubanza namara yamasingiza sinongera guhaguruka bamusingiriza Pastor Ntungane. Pastor Ntungane akirangiza asingirize Iranzi we turakorana muri twese ari amadusengesha. Mu yandi magambo ndifuza yuko mu masaha dufite tuyamanaging neza. Reka sababe abayo nakire Aimable mu mukubitira amashi. Hano ku gatuti haba ibintu byinshi byo kuvuga. Iyo utabivuze kiba ikibazo. Makuta takuvuze gaho nyandikira message. Aimable Imana igumugisha kandi Aimable azi gucuranga. Reka ndeka kumvuga ngo urayoboye bazama barakara ariko nyine uranayoboye. Imana igumugisha. Ndiyegereza byishimo bino zumba byose byishimo bo wabizanye. Imana igumugisha. Tazunga wari wasotse ibisuma tazungu uyu munsi niwo wabikodesheje mukubita amashi. Yarambwiye akandi ati kiriki uyu munsi ndakuruhura naje ndakodesha ibyuma. Umuntu gufata amafaranga yiwe kinogiye akayatanga. Imana igumugisha. Rero nabandi bose abakameramani Franco Petit Frère Destin nabandi yeme muza mureka nuwo twokwibagirwa si ubundi mutima mubi. Imana ibawumugisha. Rero abayumbe mwese ndakira sister wanje kuva Betami nawe namwakire mukane mutambuka abayumbe mwese Fredi natambuke. Arabona cishiro n'indirimbo yiwe aturirimba indirimbo mukunga tuyegereze duhuze igitaramo. Negereje inshuti yanje kuvambaranya kivara. Imana igumugisha nawe yaje kare mutambuka abayumbe bose bayiranzi mwese mutambuke ba musirimu. Nitumara ndamavanga tange microphone noneho abartura amaturo mukanya na pole wigira ikibazo dufatikanye twese kugira ngo tuze gutanga umwanya ku ijambo.